V Britansko-slovenski gospodarski zbornici povezujejo slovensko in britansko gospodarstvo, še posebej v luči Brexita želijo opozarjati na prednosti in izzive, ki nas čakajo v naslednjih mesecih, pa tudi letih. Direktor najmočnejše gospodarske zbornice v Veliki Britaniji, Greater Manchester Chamber of Commerce, je razložil, kaj lahko takšna srečanja doprinesejo. Well, it's great to be here in Maribor, and I think the whole point of today is exploring those potential similarities and synergies between those cities. Where can our economies learn from each other? Where can we grow? How can we absolutely encourage greater levels of trade between our two cities? And let's be clear, there are great uncertainties around all the issues associated with Brexit, and it does raise some very difficult questions, but at the end of the day, business will continue to trade with business, and you will see more and more of great cities continuing to look to develop their economies together. Financial Times FD's Intelligence je objavil podatek, da sta Maribor in Podravje na lestvici med evropskimi mesti in regijami prihodnosti zasedla 7. in 6. mesto. Izbirali so med 301 mestom in 150 regijami. Kljub vsemu se včasih zdi, da se ta del Slovenije na nek način bori z državo in glavnim mestom Slovenije, sploh ko se gre za investicije, ki naj bi bile na severovzhodnem delu države. At the end of the day, when you're looking at inward investment, cities will always, go to war with each other sometimes about, who gets what. At the end of the day, though, what we have to be is cities have got to learn to work together a lot more. Kljub temu, da je še vedno veliko govora o povezovanju in sodelovanju, pa Marko Kovačič izraža nezadovoljstvo in opozarja, da od leta 2008 na naš konec britanski turisti ne zahajajo več v tako velikem številu, kot so nekoč. Britansko sodelovanje z Mariborom je zelo slabo, v bistvu ni dobene večjega investicijskega podjetja, ki bi delovalo. V Mariboru jih je bilo nekaj v preteklosti, vendar so prenehali delovati. Tako da si želimo, da bi se to sodelovanje povečalo, da bomo izkoristili priložnosti. Je pa tudi, kar se tiče turistov iz Velike Britanije, na splošno videti upadec. Iz leta 2008 je padec precejšen, iz 10.000 nočitev britanskih državljanov na področju mestne občine Mariboru je bilo lansko leto nekaj več kot 4.000. Da pa ima severovzhodni del države še vedno velike potenciale razvoja in da odpira priložnost sodelovanja s tujimi investitorji, pa se strinja tudi direktor TAM Europe. Yeah, especially in the manufacturing industry. I would like to suggest to especially Chinese investors who worked in manufacturing industry, because the city has really sound industrial heritage. The environment is good. Experienced engineers and workers. University here. Of course, the local municipality is quite, supportive to those foreign investments, and I think maybe we can find opportunities here. Also, you just see that the city is also trying to grow in terms of manufacturing this industrial zone, also the areas around the airport. So I think it's a good opportunity. V Sloveniji imamo določene prednosti sistema, za katere pa se je že večkrat izkazalo, da stojijo bolj v teoriji kot v praksi. Morda je čas, da država teoretiziranje prenese v prakso in dobro bi bilo, da gremo od besed k dejanjem in investicijam, ki so primerne in nujno potrebne za določena mesta in regije. Nekatere občine so ta korak že naredile.